Sapunapi atuk Gusti Pajang matur ring Ida Dua Agung Putra. Yen pet sayuwati rao riyanto kanthi tiyang kantun wenten ring samping Gusti. Mangnane mejantan nantun tiyang Gusti. Loh. Metu dadi kalwinayan beno dini. Apa nyen sejawanin beno ngaturan kini do Dua Agung Gede. Ja angkanin beno lo somat, kal juang beno angon beno somat gitu. Yen subuh juang beno angon beno somat. Rauh Dua Agung Gede ben jebos, Paman Agung, tunggu diang hidupan paman penyeruane, mamitan nugroho titiang. Titiang lunas penyeruan duwe angen titiang somah. Oh paman kal nyuang inggih keto beno matur. Nah juang bo keto wacanani do anake Agung mati bung nganten payu ngudiang barang melakat matiang gitu. Gusti. Di sampune manah-manahin titiang. Baos Gusti newawu punika. Kualonya aku mekenyam jak siang gitu lho tadi. Patut pisan dados ne Gusti baos. Tong udah dados titiang dados nak lu belum pisan. Dados rabi napi malih rabin pengape. Nah. Yen dunia lu kok keto seseng beno nyaknya. Sakewantan. Sederenge titiang giringang baos Gustine dados rapi. Titiang metaken dumun Gusti. Nah, apa kal takon nang lu tadi mirip lu sang sayo nyenan. Jelek mirip beno ngolah hutang liu prade dikat karang kepatian. Jakado nak nyamatan pangsing jelek kena lu melaib lu mulih lantasan. Nah metakon Gusti nak kari gruno niki. Subo dua lu. Sekali beli. Wah, tuh gugu. Wah. Bodoh lu jemlek. Cel. Ya. Dingah Ciraos bener marane. Sami dingah tiang baos Gusti. Dongleng dunian jadi nih. Dan jasa keng seledana. Man. Keng semang aja sampun. Bono. Jadi igang sarang lah kau gelani kau. Hah? Iko kau gampilang malih. Bono nak nyujogan. Nyujogan. Karengnya Gusti sikat. Gusti yo nyak pun penyeruan. Oh nyaman jing lah. Yen tawang bener yen nyaman jine. Marong benom duari sing ngelemas na. Wah, amat temah. Imato gede lah gain ini kepunget nas. Kene lo lu nyene banggi sing dawa zaman kebersih anjani meningkatkan kene bomo yak tong sampah mendas kemo duduk bukain tong sampah pun naik kainan yang sampah ya nggak gini. Wah, duduk ke dasar dong. Pedudai. Iya. Sing not ciklah medal, kada ciklah tong sampah, mataan ci jang cia, kayak apa bungut cimi kicek kan bungut cimi. Menengeng ke mataan cia, lek-lek kemung untuk ini. Oh, no. Tuh, sing nojang, pecis cara tong sampah nih guys. Contoh nih kau. Contoh apa? Mai papa bungut cimi, seluk-seluk na sebut cimi. Nugen kekatuh anci ke kene-kene. Bungut cinya cara nyuh, seluh nage bungut ci. Bungut cara ke seluh. Cicak. Dadu dua kongsi nawa Kang. Ini kegaduhanipun para kanduwe dadu dua. Ah, temu biasa ke kene.
siap tadi gela nyingakin paman rau tangkil main. Mengkengken belen gela bareng mai paman. Di tiang mriki wantah ngiring rakan Blungguh Cokori Dewa dan Duagung. Dayan saja ngiring Duagung pamane dijah. Ido wis mesira mring Udiana. Laris mangkin kandung ngrangsuk busana. Mau tangkilen lu, paman. Nggih, beli Jantos. Busana tu Duagung istri. Busana mana tangkilen bahasa punika rada Duagung. Pun star. Ampun. Bah, cak malu. Menep. Sesai cik keke rao belen gela cak kan nasinya. Becik kan nasi. Kadena pasti kadena Cina. Pang mati kaden gelai sempul. Wenan atur idang becik kang aksi lumun. Lah kaden gelai po, cuma dembe. Ambe malu. Slentot. Ya, dembe beli meriki. Menawi wonten napi beli. Andi. Iya ki Dewo. Dijam di ngalai Dewo. Dados kenten beli. Kau tidak beli, Cica rindu sareng beli. Ambil nah tiang. Beli. Nembe beli ngerauhen tiang mriki. Menawi ta wenten napi beli. Beli muledot kene Dewo. Kenten nggih. Mriki naah. Waduh, mau pangenan Duagung istri. Beli jarajang sempol, jarajang yangrek. Beli, ampunan naik kenten. Tiang rindu sareng beli sempol icane beli tiang. Niki wawena. Niki wawu tepak. Kene sampun tiang demen beli. Beli. Suka diatur tiang sana wawu nembe ngeroin tiang nak wenten napi. Beli ni ngorto jelek ke beli mai. Orti jelek napi nge. I Dewo merabi ngalen beli. Kone Dewo memadu nak saja. Ngudiangnya memadu. Kalian beli truno. Kaden ni Dewo beli sing mampu. Mana tiang beli makta gap-gapan ngeroin tiang meriki. Mana tiang makta orti becik. Dong ortinya sapuniki bakda beli. Yukti sakit mana tiang. Rumah se tiang reng dewek. Yukti tiang memadu beli aku. Iya mirap. Yukti anak memadu punika nenten becik. Beli. Nyelsel sungti tiang. Jodoh karman tiangnya. Bayar ke sarang beli. Dawa ke jodoh karma yang ada ibu kalian yajung. Yang beli caireng tiang merabiang. Tanjak memungkul tiang membaton buluan tiang. Tuh beli dan ireng tiang dadon rabi. Lara tiang Prabu sakan korepan. Lak memadu tiang beli. Sakit manah tiang beli. Yang uning dan tiang lagi diagung sakan korepan sampun medue rabi. Tiang ireng kan yang merabian beli. Nyesal i Dewo. Nyelsel tiang beli. Aduh. Beli. Dijeng ale gadis cantik kene to. Cara apa aja? Sekadi bulan ken dia kendeng bulan kena. Bisa cinggrek bisa. Masa beli kan uning. Beli sing naweng kendeng bulan ken dia kendeng bulan di. Beli ampun nak ngajom titiang dengan cara bulan. Aduh. Yang lagu bulan reki kenten kene. Kalau
Dah, kalau bulan bisa ngomong. Ada yang satu yang beli, walaupun yang tua dalam potongan utuh beli. Tetap merangsang belinya. Beli aduan. Naik. Kalau bulan bisa ngomong, atau bulan tak akan bohong. Oh ye. Udah siapa bungut teh? Kacau konsentrasi di cabli. Dijauh titiang alih idewo to. Kalian idewo nganten suwung kena beli. Suwung beli. Dia tadi kebeli mati mau kita beli ngantong Aduh beli, ampunan nangis kokek. Ye, ampunan nangis kokek. Kene adi. Ampun nabi. Jani Aduh, beli. Sampun nang beli nyelsel. Sane mangke sabun iki antuk. Diastone waktu. Soalnya mah luar negeri deh. Tahan luar negeri. Nanen. Luar negeri kan di Banyuwangi. Don. Ban senang kan dilali do kan tiba cerocatan. Dawag beli turune di tiang kanton turuni teh gedan. Baja. Nenten presiden beli sarang kita ngajak angkep ala kirabi. Oh. Sane mangken beli sampun kanton turune di tiang sampun tua. Nah. Biasanya di tiang tua dan kalah potongan di tiangnya. Aduh. Mangken sakit kena di tiangnya aturan di tiang ring beli. Mang dan nenten nak muani kewantan meresida yang maduang nak lo. Mang nanen teh nak lo ngemaduang nak muani. Ada nang intep ini anaknya. Hai, beli bani tanggung jawab yang nendang intip. Mangken pangurus ke merapian beli kalian memadu. Milu sak milu. Apa milu nenenan? Ingat tengah wak parakan. Wak minang kelek, kok kata kelek. Milu mau madu Gusti. Madu. Kalian beli. Udah singnya memadu. Yang subai dewa. Jadi nak beli dot kini dewa. Memadu ya kone memadu. Atang man ke beli ngajak idewo. Kini ada pengide beli kini dewo. Nah, ini ke beli. Ian memadu, suba memadu. Sekewala tamangan jani beli madu cerikan adana. Ya diason yusan beli kelehan. Kijo je beli. Nak cerikan nak manying idewo pangmilu. Melali beli melancaran beli idewo pangmilu gelut beli pangancang. Oh, kenten madu cerekan yang melali sarang dedang mangga magelut ngancang. Ngancang. Nggih. Megelut pangancang. Malah merayunan ketu mese pang megelut ngancang. Malah Merayunan megelut gelut ngancang. Mekola megelut ngancang. Kayang kemeju megelut ngancang. Asal megelut ngancang. Ampun beli ngancang wau. Ngancang. Gerimut teng pasang. Tukang Napi niki. Dong malah bungker. Dalang gulengnya bakat jangkutin. Mara nyagyat mai kaplak. Jauh melekur. Kaplak. Jauh melekur. Bungut boy. Beli. Sampun nggak beli cemburu kenten. Napi. Oh ditang megelut kaya nen beli sirah nih kok. Cingan adumun. Sira jadi tuh. Sirah aja nika metaken adumun. Nika semeton ditang mengsiken ditang. Hah? Suryamin mang dapat cek. Beli sing jelen adi atuh sing tawang. Sing tawang ipane nenek. Beli nama semeton. I ajen beli mah semeton ke nibona beli dadene memisan. Titiang memiso. Ki memisan, titiang mau kambing. Tapi jangan semeton ming siki doje ketosan nyelak mata ngawe nang sakit hati. Kaden bertegas seros bline sing dadi nak len nunik. Menang.
awegan titiang ratu beli agung ampurayang dan keni andok ngelingin wastu tanruh nah mungkin awanan kadi pergata beli ngerauhin titiang meriki nak wenten api niki juga karena beli teko main ngerauhin ni dewa sing jelen beli nak mangalai dewa kekuripan Aris suwerek do beli ketemu kena den beli ne teka di kuripan cedet jaga aja ni dewa ni teko li gedong rum ngajak ibu ni dono megelot misi mesik nyonyo ya ini Aris nyonyon kurang ni dewa pecik itu ngulakal bahang gitu kal mula bahang aji ngetuang somai barang besek dong jak dua memadu ngajak raramo gamio gemano wok ikan rat yang wok itu di kuripan dipejarakan banyak kayak ke di Metaum masuk itu tuh Gusti yen kurang yang tiang tek ketuang kena ajung di tiang ajung awak barakan nanang tu apa teh ketuang kurang di tiang nanang di tiang mengkengken nasi jak insya di tiang jak di tiang pangkantos pang mati nanang cine di jelakar mati angki nanang ci nanang ci kadang sebuah mekelo mati apa-apa sih masih nang do dini awak megeguyon mau binyulan dan pasang kerimutan ngawi-ngawisan pemekas aman ci pinar parakan pengiring dari beli nak sajaan gitu ponokan cuma di korepan Ratu Dwagung sampun yang semenio malih sampun api panganikan Gusti Ditiang wantah patut pisan Ratu Dwagung matan Ditiang rasa selatan ngantanan ini punika Ditiang purun dados sumpah Ditiang purun dados saksi Ratu Dwagung Ditiang purun saksi Ditiang purun wih adik Ayo Ditiang beli yang keto paunukane amat ya iyaji sing kena ban ngaba kelingsiran ngulah laku ai kedek bumi kengken ujar para panyak sami di kereng korepan lek cengah nak kebeli yang gitu lan tata sang jani mulai ke korepan wala beli pang barang-barang aja adi beli agung yaning sampun sangkaning pikayen beli Ditiang wantah sairing beli agung nah pang gitu nak maro ya becek sampun iku Ratu Agung mang nenentan niki dewa jeng orang sing milu yakti yukti wau mana-mana Ditiang nentan jaga sareng ri sampune mana Ditiang sampun matur Ditiang beli sampun sareng aduh sena diadeng-adengan ampun beli kicap-kicap Ditiang ngerti ring pang mewadang au apau belau aduh yang kene ya dipajang ngajak adem cange antas apa sing mai je citole benang tole to di mesandeng ngajak dadwo to nganten anyar to not di mesandeng niku percis sekali Romi dan Yuli nah ini maro antas sungguh senang pengantin baru mendapat istri muda dan ayu pengantin baru tak usah malu mendapat istri sing misi bulu pengantin baru sing misi bulu sing mebok jangan dah pelat Ratu beli agung tepangan puniki dan sandang beli banget ngajong Ditiang sepatutipun ngayu bagia kalih nyuk semeyang pisan mungwing kledang alsan beli ngerauken Ditiang meriki saha mau sang midata yang paendekan di kering korepan tanpa suwun Ditiang tur kiri-kiring papan Ditiang kenanjang yolas arsan ini nah iyan kita menjalani dewa sekolah pengide beline utama dekat dipuri dewa menjajal ilo dahat ani kena lingsir
pangdo kadang kena lingsir beli ngadu adonyen ke ini pemekas menjalani dewo kita masih adi beli jadi ini ngerunguang pure ni dewo nih aduh nabi malih sapunika ben lungso di tiang dumusang pas wecan beli nih puniki para kanduene sira wasan tiang sempol wah sempol basang gede nyonyol gede nas cenik nah basang saja gede nyonyo gede awak gede ada nih cenik nas nih cenik ajak munyin nih cenik kaki botol bir bongkok puniki sira Malaysia yang nguyok nih angre tuh wah petanci nyana danci ya angre tuh Rante matur. angre baik anggrek bulan apa anggrek cicing? Anggrek bagus. Anggrek bagus yang tu. Kena sih bagus. Kena sih bagus. Lain yang kento, ni ada pate beli ni, ada yang parakan beli ni, ajak kemanggu saksi. Sanang becek pisan. Ledang beli ni cuma nak dumun, kumendo sedang sidang mewali malah sering korepan. Menjalani dewo. Kanjang pereragan beli ni. Aman. Ayo parakan sempol anggrek. Jam piring kelah jangan boleh korepan. Ngiring. Yang bisa dia ngiring dan terus margi. Bibi dong udah ada kayang jani penyerani sari tonan masih teka tangkil di kene-kene ini subuh jajah pesan kayun gelap bibi mapan dia mau dewek lo apa ben jagat pejarakannya kelawan korepan nak jauh pesan yang yang kanti lantas ya kena panca bayar nyelakan ulungin dewek yone bibi yang iragongan yang namun inge apa biyen mok ne minang-minang ragan mok rasane teko rasane tusing nadi pradene penyeruan sing ketampi mok misadio bakal tancil mok bakal nyekenan kengkere maka sejatine kayu nido naki walo nena konen ada pemutus kayu nido naki lingsit ini wenang tadi saja mau dengir dokelan Bagong sedang baca kepisan ida nak lingsir ida yaji raw nikah sanet lakenin nang ngoyong nen nyai teh moke sing nyai ningah nang ordo pejalan nyamannya ni sari yen haliang patutne supo melipotan yo mengken-ken Nenten kisah wedon kiragi di tiang ordi tak lagu ngisi yang satu hati berjalan Ratin tiang ratu dua gong lingse mengken-ken sida nyai macunuk kapin piana kelake mengken-ken bibi apa de bibi mahan tangkil sekarang satuang bini diajak sampun poleh di tiang tangkil ratu dua gong lingsir ikut talar ratu dua gong istri ngatur ang talar di tiang paican palungguh cokori dewasane merupa ali-ali ritat kalane ida ngambil ali-ali ne punika kantanang titiang tato dan anido nomor tiosan pisan galang pangehin titiang eling ido eling ring ango termaning mikayon ini do paca mewali budal mana jani di joido iring titiang mewali ratu duago kalih para kanduene sakewanten yen sapuna piring tengangin margi kocunuk malih sarang putri pejarakan premangkin ido nenten eling ring ango tanroh rares ring titiang saho kecak-cak sian titiang ratu dua gong istri ratu dua gong neng lo mau nang ali anak apa benda pesuwe yang kene neng atuh yang kene atuh neng yang kene yang ragu
beli. Gede nang Bayu nih, gede nang Bayu nang bangun. Tuh. Ini dengan ragan kakak udah beli agung sih. Kucing kang aksi. Ingang beli. Radat kene gen kayane jeneng. Masih gitu. Cak nyelak mata tadi. Yang sakit hati. Ketan apa pakai nido tangkir yang kan nido nih. Tangkir pada bagus ini kita jatuh. Mami tanggung mata sisir di yang ratu aku. Egar yuk di mana yang di depan mangku. Dan pesaman dana yuk di sepengerau beli. Muasu di tiang nenten boleh ngatur orang banyak orang mulai ngatur. Ini mangkin surya nanti tiang beli. Atur sah pangobakin di tiang rengangan. Maka jina batin di tiang rengangan. Tadi kinarsi sing medaya nak buka beli. Ya namun tuh mirip rasa tibanan kalian beli dewa. Tumen beli mulih buka jani. Wah, jak nada nyeroton sah nyelempoh nyaku pangkara kalih. Nyihna yang rumakat lulut sah pangobatan dewa tukin beli. Angayu bagi tursuk semang beli pesannya nanti. Netan sana membuatan sapu di kebun. Pemekas beli presiden makin wali bunda. Wanda di kesane ulat yang ditiang. Netan sana macam membosan. Mereka malih. Makin sapu napi wentenan beli. Nayan kini deh buat pari laksana nih dewa. Asin tur pantas manupah gede mas. Beli. Udah ada selesai pisang kayan beli mayang-mayang itu. Napi uang itu nih beli. Yen dia menikah pangobakten itu nih ngayain nangan beli. Nyantos sepengrau beli nih. Kemansan emang kena disampun nih beli rau. Las lalis kayan beli nih mayang-mayang. Napi uang itu nih. Siap. Awak cenik pabanuaneh kebut-kebut do cerekeh lakar matur ngedengang kebisan ngedengang jager unu kan beli. Wah senang ngapot tenggeling boy. Aji bibi Neng Pak kesenengakan Aji nyingak parilaksanaan jeneng maro meraso haji liangan makena ngelah piana aukutnya malipetan mulih ada manipuan nyayutan kelingsiran haji ini dong tak tuk kene lantas apa pelih yang ingin narsi ini mirip jeneng kerangsukan kalau keke tekuling meluasan kepurisan malu ngajang main lak hati ini dini ada guduk main-main yang kepuri ini nang ngaji tongos teh Angon nyaruang congah kebil-bil ya. Duga penengerayang main tur urut-urut beli nuh mainin ngajang keperandanan malu mirip kerangsukan kalo. Orang yang kini unuke debangan nasi jak merasa bedak beli kuala warga meteman bedak mapan uling joh majalan amat ya panas ngentak Ya nengah sapu nih beli bang ayang di tiang rarahan toyo beli menang adi pang nawa sing jeye sing jetoyo ngawanang ilang bedak beline menapi beli kasatane sida paripurna prade manyeret geteh jelema atuh nih udah atuh nih atuh kene nanti narsih dewo
sangat pesan jeneng nyulsulang ragan jenenge kabeh anak tuaro nutresna kabeh nukudan jenenge nang melang ingat teng rasane taen aji nutuk jeneng ken-ken raos aji ne kabeh dewa jeneng kinasih di dewa manipuan sakit yang jeneng meleluasan apa buen luas jenenge nyusup alas nepukin bener macan depakin dan keto raos aji mapan kelamanin macan ya disubuh layangan sing tawa sing somah ya topianak yak amah doang bedek bener bang sing amah macan layak dini ngoyong dini oyong dewek